Lugreng ide dane sareng sinamyan boya tiang ngai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aim kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aim kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan.
cening pianak bapa ragan cening mula kesayangi nila karca gerang rerama buen pidan buketung kedadi pegisian di subuh meme bapa tua mangkin cening kari cening tuang di semecanda indah yang kertas ini mewarna putih liukal cening pelajahi ne sangat arepangi mimilan bapa apang cening dados jat memehuna mimilan bapa kalma usaha nyalan nang swadar modadi natua mimilan bapa kal stateng ras titiang cening sekadi arepan buin pidan di subane keleng parilaksanane entone utama yen sampun melah sinakal ngarinan irama bangga buin pidan di subane keleng di cening bengidang ingat tang rama boyo Jakarta miwah berana rerama antosang rasa sayang perhatian tuningain nang mimpi papa bahagia bapa kalma usaha nyalang nang swadar modadi natua mimilan bapa kal stateng ras titiang cening sekadi arepan buin pidan di subane keleng parilaksanane entone utama yen sampun melah sinakal ngarinan irama bangga buin pidan di subane keleng di cening bengidang ingat tang rama boyo Jakarta miwah berana rerama antosang
rasa sayang perhatian penengahin nang mimpi papa bahagia. Mudah beli liu munyi liu munyi ngobrol janji jengklang mencintai mudah beli mengingkari ada sakit hati ini mudah beli liu munyi liu munyi ngobrol janji jengklang mencintai mudah beli mengingkari ada sakit hati ini sakit hati jujur tiang beli aku masih sangat mencintaimu jangan lagi beli menyakiti hati dan ingkar janji cara bebek liu munyi tapi beli mengingkari janji cara bebek liu munyi ngai sakit hati ini ku tak bisa lagi ku tak mau lagi dicintai beli tapi diingkari. Udah beli liu munyi liu munyi ngobrol janji jengklang mencintai mudah beli mengingkari ada sakit hati ini sakit hati jujur tiang beli aku masih sangat mencintaimu jangan lagi beli menyakiti hati dan ingkar janji. Maka kalau beli satu liunan munyi cara bebekku aku ajak ngomit
Mare beli tu sing anu megaye, mare beli di rumah kan. Sayang adik medikan, mare dadi pengangguran, mare beli sing nunglah penghasilan. Muda kayang cinta adi milu hilang. Anak mekejang jani kesusahan, ajak mekejang jani ngerasayan. Sebab man cobaan, pantes ne adi ngemang semangat. Ane butuhan beli perhatian, mudiang adi mege dingalih nak lehenan. Beli ulung di pangkunge, tulung adi nyaru sing rumuang beli. Nyen sing kal merasa sakit, belinya sel angan ken padewekan. Anak lo nih arepan indah yang beli angkian, lagas ngalahin tiang. Nyen menjani blikisnya, bukan nak elong kang wang kesehan. Lakar beli ikhlasan, mada ada nak lo nyak nusap-nusapan. Tangkah ini sakit pang enggal hilang. Mekejang jani kesusahan, ajak mekejang jani ngerasayan. Sebab man cobaan, pantes ne adi ngemang semangat. Ane butuhan beli perhatian, mudiang adi mege dingalih nak lehenan. Beli ulung di pangkunge, tulung adi nyaru sing rumuang beli. Nyen sing kal merasa sakit, belinya sel angan ken padewekan. Anak lo nih arepan indah yang beli angkian, lagas ngalahin tiang. Nyen menjani blikisnya, bukan nak elong kang wang
keseh-kesehan lakar beli ikhlasan mada ada nak lu nyak ngusap pang tangkah ini sakit pang enggal hilang. Seduak-duak nak loh nekang sekaya nak muani tetap kepala keluarga tanggung jawab ne utama apa ngelah hajen raga diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kawelo diapin kain beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agar ada tambahan lemburan bulan depan mada liuman ordernya. Tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kawelo diapin kain beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kawelo diapin kain beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo
gaji sistemnya bulanan. Tengah bulan bekas pon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan. Bulan depan mada liuhan orderan. Sarang kudu sujati ini dikina jodoh di kehidupannya sana di umur kita jangan elingan ye yang kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjaan. Kaden lingorahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kebituan. Carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan. Jajaku kos meliti ketatian melidulang di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan. Titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kebituan. Carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan. Larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra. Otane pragat di swarga di skala apa swarga samping pak. Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian sayang ngemang sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan. Jajaku kos meliti ketatian melidulang di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan.
lane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian benuping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara bertain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan Sing ngidang maya kebulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan Warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang Ulian ama beregan Ulian benuping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara bertain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan Sing ngidang maya kebulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan Warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang Ulian ama beregan Kan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sira uyang-uyangan Sing ngidang maya kebulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan Warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang Ulian ama beregan
presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen rumah beken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang agat yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakukuh pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang agat yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakukuh pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Megang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang makin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain
ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan asdom karemangkin ngidang moding-dingan sangkaning mana tulus di tiang aturan arto brana tua titipan nising pasti kau tetap belahan disubani mati mekejang mekutang amun cukuku sengidang kal mekelang arta brana tua senana nanging boya tetujon utama sugidana keutama apa buin ngidang nulungin nak boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang aturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerahayan boya jaulian tiang mungkin ada lebihan nanging ulian tiang masetain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan asdom karemangkin ngidang moding-dingan sangkaning mana tulus di tiang aturan arto brana tua titipan nising pasti kau tetap belahan disubani mati mekejang mekutang amun cukuku sengidang kal mekelang arta brana tua senana nanging boya tetujon utama sugidana keutama apa buin ngidang nulungin nak boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang aturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerahayan
tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat uno kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi bireh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bener bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortang nak lo singolah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi bireh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bener bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortang nak lo singolah harga diri Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen
di ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta mendampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani ane ngelalebian iring hitungan bija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen damang ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang
ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang geni mangkin pacang memergi pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi mejalan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi manda ipon sa